Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Phombela Sitima Samampondo Baba mkhulu 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 phakade. Amen. Phela isizwe esimnyama sinenkani futhi kasilaleli njengoba phela yena uJohannes Zandile Nkabinde wayekade memezela kuwo lamadolobha kodwa abantu kabamlalelanga ukuthi wayethi phela abantu abalinde. Belinde lo muntu okuthiwa uvela ezulwini kodwa bathatha isinqumo sokususa udlame ukuba belwise amangisi ngayo impi yamakhanda ekubeni bengenalo iqhinga eliphelele lokulwa namangisi. Phela impi yawo amakhanda yayingahlelekile kahle njengoba nayo inkosi uDinizulu yayisathumele zona izithunywa ukuba kuhlanganiswe phela namanye amakhosi ngoba ambuso wamangisi wawuyingozi kakhulu ngenxa yakho ukuthi wawusunabantu abaningi abamnyama abawulekelelayo. Laba phela kwakuthiwa iNatal Native Contingent ababeyiqembu elaliyinkinga kakhulu esizweni sabantu abamnyama elaliwumbimbi nawo phela amangisi. Ingxenye yalo leli qembu yayisithathiwe phela yayofundiswa ngisho emazweni angaphandle. Enye phela ifundiselwa khona ukuthi ibe ngothisha ukuze izofundisa sona isizwe sabantu abamnyama ibafake yona imfundiso yabo abelungu nenkolo yabo abelungu ukuze umsebenzi wawo phela amangisi ube lula kakhulu. Inhloso yaleli qembu labantu abamnyama elalisebenza nabo phela abelungu yayisafana nayo inhloso yakhe uMahatma Gandhi, naye wayefuna ukuba yilo umbimbi olukhulu lawo amangisi ukuze phela azihlomulele okuningi okwebeqhamuka kuwo amangisi nawo umhlaba. Nalo kulo leli qembu lawo amaNdiya lalifana ncamashi nawo amadube esandlwana iNatal Native Contingent ukuthi lalingafuni ukuphuma ngaphansi kokuthundwa yiwo amangisi kodwa lalizifunela imihlomulo engcono phela njengeholo lokuthi njengoba sinisebenzela nina mangisi asithole phela mbijana nathi. Nazo izifundiswa lezi zaziphuma kulo leli qembu leNatal Native Contingent zazifundele ubumeli, zifundele nakho phela ukucelela bona abantu abamnyama abangabadayisi ukuthi bethole imihlomulo yabo ngendlela kubo abalungu laba abangisi aseBritain. Kodwa inkinga yawo amangisi yikho phela ukuthi ayingakhohliwe ukuthi bangabantu abamnyama ayihlala ebanika lolo bandlululo oluncane lokuthi nina ningabantu abamnyama. Futhi wona amangisi lawa ayezahlukanisile nabo abantu abamnyama noma ngabe wawasebenzela kanjani ayengakuvumeli ukuthi uhlale nawo ndawonye. Phela amangisi ayisabusa ngayo incwadi yakhe uKing Leopold lona esike sakhuluma ngaye ukuba kwakuyisiko nayo inkolo yawo phela amangisi ukuthi angahlanganyeli kanye nawe noma kwenzeka ufika emzini walo ingisi lingakuvumeli ukuthi ungene endlini futhi lingakuniki isihlalo sokuthi uhlale noma everanda. Futhi kumele wena muntu omnyama ukhokhele ingisi imali ukuze lona lenze amabhizinisi alo kulo leli lizwe, liphinde lenze nawo amabhenki ngemali yakho, liphinde lithathe imali yakho futhi liyoyifaka khona lapha ebhenki bese liphinde liyincinza mbijana. Laba bantu base bephenduke baba yizo izitha zikaNkulunkulu ngoba uma uthi ukhuluma ngoNkulunkulu babekulwisa kakhulu ngayo imfundiso yabo babeyifundise kuzo izimishini. Njengoba naye uJohannes Zandile Nkabinde wagcina ehambele kulo izwe lasenyakatho lapha ehamba eshumayela khona. Kodwa phela uJohannes akubanga uyena uqala noma ukugcina ukuhlangana nalo uNkulunkulu njengoba lelizwi laliqale kuye umzazela ngaso isikhathi sosenza ngakhona. Aqede lawelela kundodana wakhe uNhliziyo laze layofika entombini yakwaHadebe lena ezala uShembe umqali wendlela. Maqede laya kumfundisi uHadebe lona phela wayekhona empini yakwaceza ehlathini lona wayekhulekela amabutho phela ukuthi anqobe impi yamangisi nayo impi kaZibhebhu owayeyale amabutho ukuthi mayegwaza isitha abothi ngegama lenkosi amen. Unguyena owayesengowesine ukuhlangana noNkulunkulu. Lase libuya lelizwi seliya kuye umqali wendlela ongowesihlanu ukuhlangana nelizwi likaNkulunkulu.
njengoba selize lafika kuye phela uNkabinde ongowesithupha ukuhlangana naleli lizwi likaNkulunkulu. Kanti ikhona futhi enye indoda yesikhombisa nayo eyahlangabezana nalo leli lizwi likaNkulunkulu. Lowo phela kwakungumfazwe. Umfazwe lona wayenebandla lakhe khona phela lapha endaweni yaseNdwedwe, engumfundisi khona. Ebekwe yiwo nawo amangisi lawo ayemguqulile amenza waba umfundisi. Naye kwathi makufika leli lizwi likaJehova kuye, washintsha ukukhuluma manje kuye futhi umfazwe. Wayeka yonke le ntshumayelo yakhe kade ishumayela. Baqala lapho ukudideka abazalwane ukuthi umfundisi wethu sekwenze njani manje. Phela umfazwe lona wayemfundisi wayethenjiwe ehlonishwa kakhulu, futhi wayethandazela abantu bephila. Naye wayazi ukuthi konke lokuthandaza kwakhe ethandazela abantu kwakuyisiphiwo phela esasiqhamuka kubo abelungu nalo uNkulunkulu ababefike naye. Kodwa ngelinye ilanga naye wezwa lelizwi elaselikhuluma emoyeni, seliqala ukumkhathaza. Lapha abona khona ukuthi sengathi lokukholwa kwakhe kwehlukile kunaleli lizwi elikhulumayo. Waqala wamemezela ukuthi kunomuntu osuka ezulwini ozofika lapha, ofanayo nabantu bonke, kodwa ingaphakathi lakhe alifani, unguNkulunkulu uqobo lwakhe. Wathi lowo muntu mkhulu kakhulu, ngisho kunami ngingumfundisi. Lowo muntu nimbona ngalo udumo lokusina, nokushawa kwezigubhu kanye namacilongo. Niyombona ngokuthi uyolandelwa ngamakhosi, alandelwe nangabantu ababhincayo, abayophatha amahawu befake namadlokolo emakhaya. Lo muntu akayokhetha muntu, uyomukela bonke abantu ababeyoza kuye. Laba bantu bayobonakala nangawo ukuthi bawe bedumisa ngalo isabatha. Abazalwane bakhe umfazwe yabathatha kakhulu le ntshumayelo yakhe umfazwe. Ibandla lakhe phela lalikhona laphana eMona eNdwedwe. Ilapho naye abonakala ngelinye ilanga esengena esontweni efake ibheshu njengazo lezi profetho zakhe azishoyo. Yilapho elamangala khona kakhulu ibandla lathi ayumfundisi wethu usehlubukile. Phela abantu bangaphesheya kothukela basebekade bayimukela lenkolo, nayo impucuzeko yabo abamhlophe. Manje uma ugqoke ibheshu babekubona njengaye umuntu ongaphucuzekile wakwaZulu. Ilapho naye umfundisi wabo umfazwe owafika khona ezovalelisa ukuthi useyahamba, uthunywe kuye uNkulunkulu, uzohamba magumbi amane ehambe eshumayela lona izwi likaJehova. Basala bedidekile abazalwane ukuthi lo mfundisi oseshintshile manje okade esishumayela ngombuso ozayo wenkosi uJesu. Wathi asihlale silinde lapha, silindele ukufa phela, ukuthi mase sifile kuzokhala icilongo bese siyavuka futhi sesiya embusweni kaNkulunkulu. Kodwa manje usekhuluma okunye ukuthi lo mbuso kaNkulunkulu usuza khona lapha emhlabeni. Basala bedumele kanjalo abazalwane. Babe sebekhetha enye insizwa yayikhona eyithenjwe kakhulu uye phela umfundisi umfazwe, insizwa yakaMathe, okuyiyona yasala yahola leli bandla, yaba ngumfundisi wabo. Kodwa yayingeke isafana naye umfazwe lensizwa yakaMathe. Yayihlala njalo ngokukhumbula yena umfazwe ukuthi ingabe akabuyi ngani ebuyele ebandleni lakhe, ngoba wayemfundisi onamandla kakhulu. Naye umfazwe wahamba eshumayela izwi lakhe uJehova, wabheka khona ngasenyakatho, akaphindanga abuya njengaye uZandile Nkalinde, ongaziwa naye ukuthi upheleliphi njengoba engasaveli nakuvela. Nabantwana bakhe endaweni yaseMuthu asazi ukuthi basele kanjani futhi basele nobani. Kwakuyizo izinhlupheko zabo abaprofethi bakwaZulu, njengoba phela umfazwe engumprofethi wesikhombisa okhulume noNkulunkulu khona ezweni lakwaZulu. Njengoba lichazile igumgedlela ngabo futhi abaprofethi abanye ababesemankondweni abagcine bebulele. Kodwa abantu abamnyama babathandanga kahle laba baprofethi. Babethanda laba profethi ababezwe ngaye phela umlungu ababhalwe kulo iBhayibheli. Iyagoqa lapho igumgedlela mzukwana futhi umkhulu.